Mwaramutse neza nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru yacu n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho mwe muri mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, igihugu cya Tanzania, namwe dukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi n'igihugu cya Canada, mwese mbahaye ikaze makuru yacu mu gitondo cyo gutariki 20 ukwezi kwa 2026. Muranyihanganira nje natinze bitewe nuko nazindutse numva nameze neza, bisaba ko mbanza kujya kwa muganga gufata utunini kugira ngo bashe gukurikirana ubuzima bitewe nuko naramutse numva nyine mfite ibibazo mu bijyanye n'ubuhumekero. Gripe ntabwo yoroshye cyane muri iyi minsi, gusa ariko ntabwo iratuza koza gukora akazi uyu munsi. Reka tuganire ku makuru rero azindutse avugwa. Ingabire Victoire Umuhoza ariko kandi hari Perezida Paul Kagame ku munsi w'ejo yakiriye intumwa y'umuryango ubumwe bwa Buraya. Muribuka ko ubumwe bwa Buraya bwigeze kwandika ndetse bunasaba leta y'u Rwanda ko yafungura Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ufungiwe mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ibi rero icyo gihe inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nayo yaje kwicara irasesengura ndetse iza kugaragaza ko ibisabwa inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bwa Buraya ibidafite ishingiro ku butabera bw'u Rwanda bwigenga, kandi ko u Rwanda rudakorera ku gitutu cy'amahanga cyangwa se cy'ubumwe bw'Uburayi. Ariko kandi uru ruzinduko rw'intumwa yo mu muryango umwe bwa Buraya yakiriwe n'umukuru w'igihugu muri village Urugwiro, Perezida Paul Kagame. Ndaje ndabigaruka byose muri rusange ndetse no mu makuru mu buryo bwinshi make. Ndaza kubabwira ko Uburusiya bumaze gushyira ahagaragara itangazo rikomeye cyane buhakana guha abanyaburayi visa, abanyakenya visa ngo bajye kurwanira mu gihugu cya Ukraine, mu ntambara bahanganye mu gihugu cya Ukraine. Hanyuma uwitwa Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa akaba na minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani mu ntambara y'amagambo mu buryo bukomeye cyane. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani yitwa Giorgia Meloni. Ndaza kandi kubabwira mu bandi makuru mu buryo bw'inshamake ko murumuna w'umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza ejo yari yataye muri yombi, ubu rero yamaze gufungurwa. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye, reka ari nayo duheraho kugira ngo tuze kugaruka ku nkuru yacu nyirizina tubabwira kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza ndetse n'uyu umunyaburayi wakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri village Urugwiro. Polisi yo mu Bwongereza yatangaje ko yarekuye Andrew Mountbatten Windsor wahoze ari igikomangoma wari umaze amasaha afunzwe ari guhatwa ibibazo ku mubano yari afitanye na Jeffrey Epstein, wahamijwe ibyaha bifitanye isano no guhora abana b'abakobwa mu busambanyi. Hanyuma kandi ku gicamunsi cyo kwa tariki ya 19 Gashyantare 2026 nibwo polisi ikorera mu karere ka Thames Valley yatangaje ko yataye muri yombi Andrew usanzwe ari murumuna umwami Charles wa gatatu wari wujuje imyaka 66 y'amavuko. Gusa mu ijoro ryo kuri uyu munsi nibwo polisi yatangaje ko Andrew yafunguwe by'agateganyo ndetse ko agiye gukomeza kandi gukorwaho iperereza ku mubano yari afitanye n'uyu mugabo witwa Jeffrey Epstein. Uyu mugabo rero wahoze ari igikomangoma yafotowe ubwo yasohokaga kuri sitasiyo ya polisi ahagana saa moya zo mu Bwongereza nyuma y'umwanya yari amazimo ari guhatwa ibibazo. Andrew wuje imyaka 66 y'amavuko uyu munsi ni umwana wa Elizabeth wa kabiri wabaye umwamikazi w'Ubwongereza, akaba kandi murumuna w'umwami Charles wa gatatu. Ubwo umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yitabiraga kandi ibirori byo kwerekana imideli mu murwa mukuru w'iki gihugu Londres, yabajijwe icyo avuga ku itabwa muri yombi rya murumuna we ntiyagira icyo abivugaho. Umwami Charles wa gatatu kandi tigeze abwirwa mbere ko Andrew agiye gucabwa muri yombi. Yahise asohora kandi itangazo avuga ko ahangayikishijwe no kuba uyu muvandimwe afunzwe, gusa ko amategeko rero akwiriye gukurikizwa, ibyo ahurizaho n'umuhungu wa Prince William hamwe ndetse n'umugore we. Itangazo ryagiraga rite itegeko rikwiriye kandi gushyirwa mu bikorwa. Andrew Mountbatten Windsor wamaze gucibwa mu muryango w'ibwami kubera uruhare rwe mu byaha Epstein yarakurikiranyweho, yatangiye kandi gukorwaho igenzura ricukumbuye nyuma y'inyandiko zirenga miliyoni 3 zashyizwe hanze mu mpera za Mutarama 2026 zijyanye n'ikirego cya Jeffrey Epstein. Inyandiko kandi ziheruka gushyirwa hanze zigaragaza ko muri 2010 Andrew Mountbatten Windsor yasangije Epstein inyandiko z'ibanga z'ubucuruzi bw'Ubwongereza. Epstein kandi yakurikiranyweho ibyaha byo gucuruza abana hagamijwe kubasambanya, gusa muri 2019 asangwa muri gereza yapfuye, bivuga ko rero yiyahuye.
yandi makuru akomeje kugenda avugwa mu buryo bwihuse, reka mbabwire ko Trump ashobora kwitirirwa ikibuga cy'indege cy'i Florida. Abagize inteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batoye itegeko rigamije kandi kwitirira Perezida Donald Trump ikibuga cy'indege cyo muri Leta. Hanyuma uyu mushinga ugamije kandi guhindura ikibuga cy'indege cya Palm Beach International Airport kikitirirwa Donald Trump, washyigikiwe ambasaderi n'abasenateri 25 muri Leta ya Florida, mu gihe kandi abataravugwaho kutora ari 11 bo mu ishyaka ry'Abademokrate. Aya matora y'abasenateri yakurikiye ay'abadepite batoye umushinga ku bwiganze bwa 81%, mu gihe abatarawutoye ari 30. Biteganyijwe ko nyuma yo gutorwa n'abagize inteko ishinga amategeko uyu mushinga uzashyirwaho umukono na guverineri wa Leta ya Florida Ron DeSantis. Biteganyijwe ko ikibuga cy'indege kandi gishobora guhindura izina rikagafata irya Trump muri Nyakanga 2026. Igitekerezo cyo kwita iki kibuga cy'indege Donald Jr. Trump International Airport cyatangijwe n'abadepite bo mu ishyaka ry'abarepublike bo muri Leta ya Florida. Bavuze ko iri zina kandi riboneye kuko iki kibuga cy'indege kiri hafi y'urugo rwa Perezida Trump ruzwi nka Mar-a-Lago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere gato ko tujya kuri ya nkuru yo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, reka mbanze kuri inkuru babwire ko Uburusiya cyangwa se ambasade y'Uburusiya mu gihugu cya Kenya yatangaje ko itigeze iha abanyakenya visa kugira ngo bajye kwifatanya n'Abarusiya mu ntambara yo muri Ukraine. Isobanura ko abatanze amakuru bari mu bukangurambaga bushingiye ku kinyoma. Raporo ihuriweho y'urwego rwa Kenya rushinzwe igenzura DCI n'urw'ubutasi NIS igaragaza ko abanyakenya barenga 1000 bari kurwanira Uburusiya mu ntambara yo muri Ukraine. Iyi raporo yagejejwe ku nteko ishinga amategeko ku itariki ya 18 Gashyantare 2026 igaragaza ko bamwe mu bakozi bo mu rwego rw'abinjira n'abasohoka rushinzwe umurimo bafashije abanyakenya kunyura ku kibuga cy'indege nta nkomyi. Abakozi bo kuri za ambasade zirimo iy'Uburusiya, Nairobi n'iya Kenya i Moscow bagize uruhare mu guha visa abanyakenya ndetse no kubafasha kandi kuva mu gihugu mbere yo kwinjizwa mu gisirikare kugira ngo bategurirwe urugamba nk'uko raporo ikomeza ivuga ko abanyakenya kandi bajyanywe i Moscow basezeranyijwe akazi keza, guhemba amashiringi 350, agahimbaza musiye kagera ku mashiringi 1,200,000 n'ubwenegihugu bw'Uburusiya. Ariko ko bakigerayo bahise boherezwa mu bigo bya gisirikare bahabwa imyitozo y'igihe gito, bahita boherezwa ku rugamba. Kuri 19 Gashyantare 2026 ambasade y'Uburusiya yatangaje ko amakuru yose avuga ko yagize uruhare mu gufasha abanyakenya kujya i Moscow bagakomereza ku rugamba ari ibinyoma bibi cyane kandi bigamije kuyobya abantu. Yagize ati nta gihe muri iki kibazo cya Ukraine ambasade iraha abanyakenya visa kugira ngo bajye mu Burusiya bafite intego yo kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare byihariye. Iyi ambasade yasobanuye ko ku banyakenya bari i Moscow byari amahitamo yabo kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya kubera ko amategeko y'iki gihugu rero yemerera umunyamahanga kujya mu gisirikare ku bushake. Iti bigomba kumvikana ko itegeko ry'Uburusiya kandi ritabuza abanyamahanga kwinjira ku bushake mu gisirikare cyabwo, mu gihe kandi baba bari mu Burusiya mu buryo bwemewe n'amategeko, banahisemo kandi kugira uruhare mu kurwanya Ukraine igendera ku matwara y'abanazi ishyigikiwe na NATO. Hari abanyakenya kandi bageze ku rugamba bafatwa n'ingabo za Ukraine. Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi uretse gutangaza ko abenegihugu 27 bafashwe ari bamaze gucyurwa. Minisitiri Mudavadi yagaragaje ko ikibazo cy'abanyakenya rero bajyanwa mu ntambara yo muri Ukraine ariko gitotsi cyabaye mu mateka y'umubano mwiza w'igihugu cyabo n'Uburusiya. Ateguza ko hazaba kandi ibiganiro bigamije kugikemura binyuze mu mavugurura mu itangwa ry'akazi muri rusange. Reka rero nje ku nkuru ivugwa mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame agira ko hari intumwa y'umuryango umwe bwa Buraya yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakiriye komiseri muri komisiyo y'umuryango umwe bwa Buraya ushinzwe uburinganire, kwitegura ndetse no guhangana n'ibibazo, Haja Rabib. Umukuru w'igihugu yabakiriye Haja Rabib ku 19 Gashyantare 2026 ari kumwe n'intumwa yihariye ya EU cyangwa se European Union mu karere k'ibiyaga bigari yitwa Johan Borgstman. Hanyuma rero itangazo ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byashyize hanze rirakomeza rigira riti bahuye baganira kandi kuko umutekano mu Burusiya ati murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhagaze hibanwa ku mbaraga zo ku rwego rw'umugabane wa mpuzamahanga, bigamije kandi kwita ku byo abaturage bari mu byabo bakeneye. Hanyuma rero ibibazo by'umutekano murasirazuba bwa RDC bimaze imyaka myinshi cyane cyakora byafashe indi ntera mu myaka 5 ishize ubwo umutwe wa mama ko ya gatatu handi waburaga imirwano. Umutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo
bwoko bw'abatutsi bakunze kandi kugirirwa nabi bagatotezwa ndetse kandi bakicwa ubutegetsi bwa RDC kandi bubigizemo uruhare. Hanyuma ayo buzima kwa gatatu yararwanye ihangana n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ibohora ibice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iya Kivu y'Amajyepfo mu gukemura amakimbirane hashyizwe kandi umukono ku masezerano atandukanye, ariko ikibazo kikaba RDC itubahiriza na rimwe ivyo iba yariyemeje, ahubwo igakomeza kandi kwica abaturage bayo ntacyo yitayeho. Kuva muri 2000 kandi hamaze gushyirwa umukono ku masezerano atari munsi y'10 yongera ku ya Washington ndetse na Doha ayavugwa, ariko ikibazo kikaba kigihari. Ibyo byongera kandi ku myanzuro y'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano irenga 20 yemerejwe i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari icyicaro cya Loni. Ayo masezerano ndetse n'iyo myanzuro kandi bivuga ko gusenya imitwe yitwaje intwaro urimo na FDLR yahekuye Rwanda ndetse no gukemura ibibazo bishingiye ku mpamvu muzizi bitera. Icyakora iyo myanzuro n'amasezerano ntabwo byubahirizwa. Nk'ubu nta minsi myinshi cyane ishize ihuriro rya mama ya gatatu rya RDC rirenze ku gahenge gashya kasabwe na President Angola Lourenço Manuel Gonçalves mu gihe ari umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se New African. Perezida Lourenço yifuje ko akagahenge kandi gatangira kubarizwa ku itariki ya 18 Gashyantare 2026 mu gihe kandi hakomeje imyiteguro y'ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Tariki ya 13 Gashyantare Perezida Felix Tshisekedi wa RDC yemeye akagahenge, ariko ihuriro rya mama ya gatatu ryagaragaje ko ibyo ari ibinyoma kuko iryo tangazo ryasohotse mu gihe kandi ingabo za leta zari zikomeje kugaba ibitero gusa nk'uko byagenze no mu bihe byabanje. Ingabo za RDC z'u Burundi n'imitwaza Lendo kwa 18 Gashyantare byagabye igitero cya kajugujugu na drone mu bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo. Mu ntangiriro za Gashyantare Johann Borgstam yibukije ubutegetsi bwa RDC ko bugomba kandi gusenya umutwe wa FDLR. Johann yatanze ubu butumwa ubwo we n'itsinda rya European Union yari yayoboye bari bamaze kandi kuganira Perezida wa Angola, ubwo kandi yari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe New African John Lourenço ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse bifatanye. Yasabye ko amasezerano y'amahoro kandi u Rwanda na RDC byasinyiye Washington muri Kamena no Kuboza 2025 ndetse n'amasezerano kandi y'ibanze yasinyiwe i Doha muri Qatar bahirizwa na buri ruhande. Intumwa ya European Union yibukije leta ya RDC ko igomba kandi gusenya umutwe wa FDLR nk'uko bisabwa n'amasezerano ya Washington kandi gashyigikira ibiganiro bidaheza byahuza abanyekongo kugira ngo bashakire hamwe amahoro arambye. Yagize ati European Union ikomeje kandi gushyigikira ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ku muhate bishyira mu gushaka amahoro n'iterambere, ubufatanye mu bukungu bwagira uruhare rukomeye cyane mu kugera kuri iyo ntambwe. Nubwo bimeze bityo ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo ntibikozwa uretse gukomeza kandi kwica abaturage bayo. Kinshasa yanakunze kandi kwinangira ku bijyanye no gusenya FDLR ahubwo ikayitiza umurindi. Nko kwa 15 Gashyantare umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yakanye imikoranire y'igihugu cyabo FDLR igizwe n'abasize kandi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Yavuze ko u Rwanda rudakwiye kandi guhora rwitwaza ikibazo cya FDLR ngo kuko igice kinini cyane cy'abayigize kuri ubu bari mu bice bigenzurwa na mama ya gatatu akunze kwitirira u Rwanda. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Vincent Nduhungirehe yaramutamaje agaragaza ko ibyo avuga ari ibinyoma kuko umutwe wa FDLR wamaze kandi guhuza imbaraga na FRDC nk'umwana na se bahuje ingengabitekerezo ya jenoside. Ati iki ni ikinyoma kandi ati kuko umutwe munini cyane wabasigaye muri FDLR bafite amateka ya jenoside. Umwana ubana kandi ukorana n'ingabo za Kongo FRDC ati basanga ingengabitekerezo ya jenoside imwe. Kugeza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo barungo barwanya ba FDLR bari hagati mu 2000 ndetse n'ibihumbi 10. Hanyuma ikindi kintu umuntu ashobora kuba yatekereza ko ashobora kuba baganiriyeho ni murabikaze ko inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yigeze gusora itangazo itegeko u Rwanda kurekura vuba na bwangu uwitwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wafunzwe kubw'ibyaha akurikiranyweho, ndetse urubanza rwe rukaba rugomba gutangira hagati y'itariki ya 3 n'itariki ya 4 Werurwe 2026. Akaba rero icyo gihe inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nabwo yaje guterana iza gusora itangazo ivuga yuko ibyo ngibyo byari ukwinjira ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'imikorere y'inzego zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda kandi ubutabera bw'u Rwanda burigenga. Bati rero mubareke barindire ubutabera buzakora akazi ikabwo muri rusange. Ese umuntu yakibaza uyu Rabib yaba yaganiriye kuri ingingo na Perezida Paul Kagame? Ntawamenya. Reka rero byose tubitegeze gusa mbibutsa ko nyine uko nabivuze hejuru uyu Madame Ingabire Victoire Umuhoza akaba ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, akaba yarigeze gutabwa muri yombi aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe yari amaze gukatirwa imyaka 15 amaze gusoza imyaka agera kuri 7 cyangwa se 8, ariko umushishozi ndetse
no kuba rero Madame Ingabire Victoire yari yafashe urupapuro akandika asaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aza guhabwa imbabazi icyo gihe, ariko nyuma yo gusohoka ndetse no kugera hanze n'ubundi imyitwarire ye yakomeje gushidikanywaho, yakomeje kunengwa n'abatari bake, byaje rero gutuma n'ubundi mu by'ukuri yongera gucabwa muri yombi, ariko kubw'ibindi byaha nabwo akurikiranyweho yarakomeje kugenda akorwaho iperereza ku bayoboke be, imigambi mibisha bari bafite irimo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse no kuba bashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bifashishije ubundi buryo bukomeye cyane nk'ubwakozwe mu gihugu cya Serbia. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka duce mu gihugu cy'Ubufaransa. Mbabwire ko uwitwa Perezida Emmanuel Macron ndetse na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani mu ntambara y'amagambo ni Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni bongeye kandi kugaragaza kutavuga rumwe biturutse ku kibazo cy'umusore w'Umufaransa wishwe na mugenzi we mu mujyi wa Lyon mu mpera z'icyumweru gishize. Nibwo witwa Quentin de Ranke imyaka 23 wabarizwaga mu gice cy'abashyigikiye politike y'abakomeye ku bitekerezo bya kera far right yishwe na mugenzi we badahuje ibitekerezo byabereye mu myigaragambyo mu mujyi wa Lyon. Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni ni umwe kandi mu bagize icyo bavuga kuri icyo kibazo. Yagize ati ubwicanyi bwakozwe nabo mu gice cy'abashyigikiye impinduka igikomere ku Burayi bwose. Giorgia Meloni asanzwe kandi ari umwe mu banyapolitike b'u Burayi bakomeye ku bitekerezo bya kera, bivuze ko ari mu murongo umwe n'uyu musore wishwe, ni mu gihe Perezida Macron ari we mu gice cy'abanyapolitiki bashyigikiye impinduka. Ku wa kane tariki ya 19 Gashyantare 2023 kandi Perezida Macron mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu Buhinde yasubije Meloni amusaba kandi kwita ku bibazo biri mu gihugu cye aho gutanga ibitekerezo ku biri mu Bufaransa. Ati buri gihe rero ntangazwa n'uburyo abantu kandi badashyigikiye impinduka, ati badashaka gutekereza ku bibazo biri mu gihugu cyabo, ati buri gihe baba kandi ari abambere mu gutanga ibitekerezo ku biri kuba mu bindi ibihugu. Abajijwe niba ari amagambo ari kuyabwira Meloni, Perezida Macron yagize ati yego nibyo. Si ubwa mbere kandi Perezida Macron na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani bagaragaje kutavuga rumwe mu bindi batumva kimwe, harimo n'intambara yo muri Ukraine, ikibazo cy'abimukira cyugarije kandi Burayi, ndetse imyitwarire ya Perezida Donald Trump. Byose ntabwo bajya babivugaho kimwe cyangwa se babyumva kimwe muri rusange. Hanyuma rero mu yandi makuru abakomeza kugenda avugwa bari menshi cyane, amakuru abakomeza kugenda avugwa, reka tugaruke imbere mu gihugu cy'u Rwanda turebera hamwe ku makuru avuga ku bijyanye n'ibikorwa remezo by'igihugu cy'u Rwanda muri rusange by'ingenzi bizatwara miliyari zigera kuri 500 y'amafaranga y'u Rwanda muri 2025-2026 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma reka mbabwire ko raporo y'imihigo ya Minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko umwaka w'ingengo y'imari 2025-2026 hazakoreshwa arenga miliyari 513 z'amadolari Amerika z'amanyarwanda mu kubaka ndetse no gusana ibikorwa remezo bitandukanye. Guverinoma y'u Rwanda irutse kwerekana ko ingengo y'imari yari itowe n'inteko ishinga amategeko muri Kamena 2025 imaze gukoreshwa ku gipimo cya 65%, nubwo iri mu nzira zo kuvugururwa hakagira kandi ibikorwa bimwe byongererwa amafaranga ku bindi andi akagabanywa. Mu biri gukorwa harimo kuvugurura imihanda y'ibirometero 79 iri mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Iyo mihanda irimo uwa Muhanga Rubengera ku gice cyawo cya Nyange Muhanga gifite kandi ibirometero 24. Iki gice umwaka w'ingengo y'imari ugitangira cyari kigeze 30%. Ibikorwa kandi bizatwara arenga miliyari 8 ndetse na miliyoni 590 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhanda Muhanga Rubengera wubatswe mu byiciro, icya mbere cyari Rubengera Rambura, icya kabiri Rubengera Nyange, icya gatatu Nyange Muhanga. Mu bizakorwa kandi harimo gutanga raporo y'imbata yo kuvugurura umuhanda wa kaburimbo wa Kigali Muhanga w'ibikorwa w'ibirometero 45 bizatwara miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhanda Prince House Giporoso Masaka ureshya n'ibirometero 10. Ibikorwa kandi by'ibanze byaratangiye uko inzu ziri aho ugomba kunyura zakuweho, ndetse byaba byatangajwe ko muri Gashyantare 2026 uzaba waratangiye gukorwa muri rusange. Muri umwaka kandi Minisiteri y'ibikorwa remezo izakora ku gushyira kaburimbo mu mihanda itandukanye ireshya na kilometero 184 ibice 8 yo ku rwego rw'igihugu, irimo uwa Base Butaro Kidaho ibirometero 63. Imirimo yagenewe kandi arenga miliyari 11 ndetse n'ibihumbi 100 na miliyoni 770 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri iki gice kandi hazakorwa ku muhanda
wa Nyagatare Rwempasha ibirometero 18 wiyongera ku wa Nyagatare Rukomo nawo ibirometero 73. Kubaka iki gice byagenewe arenga miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nako bizagenda kandi ku muhanda wa Ngoma Ramiro uhuza uturere twa Ngoma na Bugesera ureshya n'ibirometero 52. Imirimo kuri uyu muhanda kandi yagenewe miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mwaka kandi uzarangira hakozwe inyigo ku mushinga wo kuvugurura amasezerano atatu y'imihanda muri Kigali akubakwa mu buryo kandi bugezweho, umushinga wo guteza imbere ubwikorezi mu mujyi wa Kigali. Amasezerano azubakwa mu buryo kandi bugezweho, amasangano azubakwa mu buryo bugezweho ni Gishushu, Sherando na Sonatube bizatwara miliyoni 100 z'amadolari Amerika. Hanyuma hazakorwa kandi umuhanda wa Sashwara Rega Kabuhanga Busasamana Muhato ndetse ibirometero 51 bitwara miliyari 4 ndetse na miliyoni 300 z'amadolari Amerika z'amafaranga y'u Rwanda. U Rwanda kandi rwiteguye gukora imihanda y'imigenderano nishyirwamo kaburimbo yoroheje n'imigenderano kandi y'Urutsiro ireshya na kilometero 194, icyambu kidakora ku mazi magari cya Kigali Logistics Platform KRP, imihanda ya Nyacyonga Mukoto Byumba Ngondore n'ibindi bikorwa kandi bizafasha impunzi n'abazakiriye imihanda ndetse no ku mipaka n'ibindi. Muri icyo gice kandi harimo gushyira kaburimbo ku muhanda ukora ku mupaka wa Nyagisozi Remera Nshiri ibirometero 18 uzatwara miliyari 1.6 ndetse na miliyoni 100. Kubaka imihanda y'imigenderano ya kilometero 41 y'Urutsiro ya miliyari 5 ndetse na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda no gushyira mu bikorwa imirimo ijyanye n'ibikoresho ndetse n'ubugenzuzi buzakorwa na kuri KRP n'igishushanyo mbonera ku mihanda ya kilometero 69 n'ibice 50 bizatwara miliyari 3 ndetse na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Minefura kandi yahize ko mu mpera z'uyu mwaka w'ingengo y'imari imihanda ireshya na kilometero 37 y'Ikirehe, indi ireshya na kilometero 33 y'Ikarongi izavugururwa, indi ikongererwamo kaburimbo hagamijwe kandi guteza imbere iterambere ry'ubukungu ridaheza hagati y'impunzi zibarirwa muri ibi bice ndetse n'abazakiriye. Hanyuma hari kandi imirimo iteganyijwe umuhanda wa Baserukomo ku gice cya Byumba Ngondore metero 15 n'igice kizatwara kandi miliyari 4 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Gushyira kandi kaburimbo umuhanda wa Nyacyonga Mukoto byagenewe miliyari 9 ndetse na miliyoni 900 umuhanda kandi ibirometero 36. Hazakorwa kandi imirimo yo gusana umuhanda w'ibirometero 61 uhuza Kicukiro na Nemba kugira ngo ukomeze kurindwa kwangirika hasibwa nk'ibisimu ati bigaragaramo n'ibindi. Ati bizatwara kandi miliyari zira kuresha ndetse miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Imirimo nk'iyi kandi zanakorwa ku muhanda Kigali Muhanga Huye Akanyaru ibirometero 157 bizatwara miliyari 3 n'igice. Uwa Rusizi Bugarama Ruhwa ibirometero 61 bizatwara miliyari 1 ndetse na miliyoni 200. Nyakinama Musanze Cyanika na Musanze Rubavu ibirometero 102 bizatwara miliyari 2 ndetse na miliyoni 600. Uwa Cyazo Karongi Rubengera ibirometero 83 uzatwara miliyari zira kuri 1 n'igice. Hanyuma rero hagenewe kandi miliyari 1 na miliyoni 900 yo gusana umuhanda wa Gisiza Pfunda ibirometero kandi 48 na miliyari 1 yo gusana uwa Gabiro Kagitumba ibirometero 60 n'uwa Nyagatare Tabagwe Karama ibirometero 30 ndetse n'ibice 8. Miliyoni 720 zagenewe gusana umuhanda ibirometero 92 wa Kayonza Rusumo n'ibirometero 30 wa Kabarondo Akagera bizajyana ndetse no gusana umuhanda wa Rubengera Gisiza ibirometero 25 wagenewe kandi miliyari 1 na miliyoni 800 muri mwaka. Uwahuye Kitabi Gisagara ndetse ugana ku rwibutso rwa Jenoside rwa Murambe ufite ibirometero 69. Muri uyu muhanda hazakoreshwa miliyari 2 na miliyoni 900 ndetse na miliyoni 703 zagenewe gusana umuhanda wa Rubengera Rambura ibirometero 15 n'igice kandi nkayo azifashishwa mu gusana umuhanda wa Base Gicumbi Rukomo ibirometero 51. Iyi mihanda hafi ya yose ni yagenewe gusanwa mu myaka igera kuri 6. Amafaranga azakoreshwa na yagenewe muri uyu mwaka muri iyi mishinga. Hanyuma rero ukubaka ikigo kibijyanye n'indege kawenda byo nsorezaho gatoya mbere gato yuko ngana ku musozo mabwire ko muri mwaka w'ingengo y'imari kandi u Rwanda ruteganya indi mishinga itandukanye yo guteza imbere ubwikorezi harimo gusoza imirimo yo kubaka icyambu cya Rusizi kizuzura gitwaye miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda muri mwaka. Iki cyambu kandi cyagenewe miliyari 11 z'amafaranga y'u Rwanda.
Rero mbashimira mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwakomeje kubana.